yes. Oh yes. He's going to open the doors. Yes. Of opportunities. Na zaidi ya yote anasema encourage yourself in the Lord. Encourage yourself in the Lord. Amen. Amen. Ukiangalia left, right and center. Uona gutiro dorathie wega. You encourage yourself in the Lord. Amen. Na kuririka na promises yake. Oh yes. Na his promises are yes and amen. Amen. Atene na amen. Ciraniro cia Ngai na amina. Gutire sha gutire eterera gutire gwaku ndigo guteithia gwaku no nginya utahwa we ndungiona we ni ugukua aca ni na amina. Ciraniro ciake. Yes. Oguo ri ngira hu Bible-ini ora ciraniro ciake iria ciuga ndiga gutiga until the end of time. Oh yes. I am with you. Encourage yourself using those Bible words. Amen and amen. Macio twahoya macio maingi na manini ni twaguthaitha tuigue amen. Na ritwa ithe na ria mwana na ria roho mutheru. Amen. Nego tuike guo. Theka mahoya-ini ni mundu wandikite muthe wa drop bebe top atheka irio aigua tiriri mundu kumuhoera turamuhoera na ndari mutwe mwega eure wa drop eno one Zara ani go smart na Zara nĩaramiona hakuhĩ atheka yo kama kolete kiatu rada mwalimu jini Zara baby. If you know, you know. Na ni mahoya ate we umenye ciraniro cia Ngai ni na amen. Yes. We wingirire ndio wa uthi na kirato giakwa kia Zara maretha basi maroiga amen marego kumenya ndora maka oyo gũgĩtengerania na iratu na shoes na moya ndĩreciria mũthenya ũmũthĩ ndũnanjia wega. Abe good morning, karibuni. Asante sana, good to see you. Tondũ nyanjanirio lani nĩ gatoke wambũgua aya nĩ namba 3 matiaiga nĩ gũtuĩke guo ndona koroyo nĩ akũhingata mũndũ ũrathi kũrĩa wakĩrĩa kwa maũndũ serious Chinese caller mũndũ ũrathi kũgũrĩrwo salad nĩ Patrick Nduati mũthaiga golf club. Excuse you. This evening. Wow. Korea fork and knife. Na father wa Mugonda. Ikamera, how are you guys? Some tempura prawns totuma hau. Atonyere. Ndamuthikiriria. Tondu de shabik. Wake muno. Ya tafarira ciothe cia kameme. Ona ya mugithi ona ya ciothe. Yes. De ginya shabiki wa digital. Ni makwandikite kwina kwina watho meru wa NTSA ndahurira mashabik a digital damera anti tatahana ni mawatho meru tata ti omwe editor Kameme. Yes. Muthoni Kiruba uri ndakiorera my brother ari kanina gatheti ndamwira atiriri hey top akajita mama ndu memweta wo mso zone guy there are two people here who call me mama. Yes. One is the digital Tatahana when she wants something for the nails. Yes. But the other one consistently is Gatonyo Wabogwa men Wabogwa na Muthoni ajira ni ate mamu ndamwira nugutindikire nyamu ino muno kiri gatheti na nigumiteraga no na station atukiragiro ria andikitwo one turona ria raiga tuna twara twake hau ona twara na turatu. Yes. Na ni atigagwo page na thutha ni tumenyarire na twara na atari ndio akoragwo ko yatonye ndamwira ni no ndiragikuhora agwire na mitheko aigua we ni ramuhoera 701. Yes. Agwire na mitheko why now muye Ngai magai ndenda kuhoero ajira ndo bebe hoere ai wa bewe neane aona tarwe muhatike makiria mwana team master baya gija ho kwa video kama makwa ndira igwe aspire yesterday the 15 baya da kabuni hale to igato na nda muri makune maiga na 6 ajori aterere atorera 16 marwa ajori Muthoni wa mbere wewe muhiki wala ndwekaga socio tetindu were magesa na mawakiri na jaji sorry to what you know Thursday Joraja na radio abaga bebe iguru marwa bebe muhikire wero no
ida manya mucio ciothe ni Wanjiko tuikirie mutaro 2022 ithu no gutengerio guturatengerio kambuni raiga ndina mbeca cia gutucirira iu ni ndaikaranga kigoero na kuinuka na umanya otheke na ni no hike Gatonya no hirwo no hike ore majaji acio we na borithi acio akuthirire megukuhikia ajera ni ukuhikio ni muborithi wa njera jaji bora toro Gatonya ri jaji no ende mau oyo kiraga ikurugira na no rio muikamba ni ndukanya rio gwe CV no kiathe ni gitukirio gutire tukirutete muru no kuria Wanjiko agikaire atia riu ni akenjanire nanie matwaranite naya we ndiritu mati mathaa makungeithia u ni ndiritu DCI wa Kiambu nera hai mam tumita mugeithie turi o kuo munene nguruta wira mwega muno mugeithie kabati ne guthima na thima ground Gatonya ni agikorirwo no horo wa kundindika no ndakiuga tukiuge ate ithui tu ndo togio amenye onake ri riu ni Wanjiko atuhoere no tu amatua atuige atua moru tukaona thina atua mega tukona wega riu ndikiuria guguikara Wanjiko webange Wanjiko niwe wena iwe utubange hamwe na Ngai mutu wona tugucangari na tware ha biru ukanega nawe ukigwa macira maria twina muhuko tareke tore biru tareke na bari ekaro ikoga kaneka kawega muno gakiubu mundu rauga barua ya kucheka labda si barua ya kucheka unajua sasa ni barua ya koti ndio shida na alafu mnaniambia sijavaa top mzuri please niambieni ni mzuri sasa hata pesa ya mzuri itatoka wapi no shokeria nake Dr. Kasuitio na tuikia mutaro ngatho no tuikirie thina uyu tumucokeria ngatho for the first time uracemani na Dr. Kasuitio agakwira ni thengio hui thengio makameme thengio itop ni murarugama na ithuĩ na mwire nginya akata nginya Saimo nginya agathaia for the first time no gikuru ni kiri matharau rimwe na rimwe ni gukora we harau haya ura na gatonye muraihu atia no this aya torwo tani tuhuroga bica mathinyo ni mwana wakwa kai tuma na baby T kai mane turamuhoera kai ti mata baby T tani tuhuroga selfie kai tukuonaga ma haria o divine haria Kiambu road kai oye ma na ukaruraga nginya mai egio tene haya kaya kahejiri atega kana niko gathekaga ndukigwa niwe haya tatheka kai gumade hana mwene haya tatheka hau tucoge me hau tatheka le mutheka tuigwo rugari wa Cristiano Ronaldo wa Messi wa Rihanna thank you so much thank you mwenye madharau haya kaka tungu atega sisi haya itakagwa na mehara ihune ne barato bisa matamaka sisi mutaifa na thank you kai ya mwende most importantly kai tamaka kai ya mwende thank you so much that's amazing love you guys it's worth the fight kai ya mwende we must fight on yes we continue fighting yes tango no ndore orehete thina ri namenya ni kurekeretwo kiria mwenye ndirenda muhai no nginya nguhe uriko we taru na goku theka road goku ndukiretwo speed limit ya 50 ngai na ndironeka ni hithe aya urathi tukira borithi mehithite na hakuhi marumwo ni nyoka kai sisi nyo githikire to kwenye igari ri githika kwera hoya marehire hoya marehire na kou aya ni oro cio no rehete thina ona matikire na thina i tondu gukionaga na ni njikire thina rokira riri wahurwo fine ri ndurakiheo urihe na mwachana na itop yangu yana ta ndiromboka ni ndakena ithaka biu tigana na andu aya matiwi style na andu kitu ni poa sana yana bishop acha ai ndu akigua thina rokira riri he mundu arehire thina muno kuria X aheo arihe mbeca ri wakiriho tokinyo kire fine NTSA ni instant fine wale akwa NTSA irathie gwi Catherine Cherono Tomno
Mararega na marori atiriri. 16 and counting. Una gutoria ko muri. Mwana wa bururi. Ni atukenetie ni araririe. Ni araronchire fara. Iho. Iretwa Ngong Road something Naivasha Road. Itaka bridge uguo. Ka 820 meters. Iriera to costire approximately 3.8 billion. Ora ti kilomita. Ne bita magana manana ma 20. Negera kutumia jiri. Mita magana manana ma 20. Iretwo Ngong Road Naivasha Road flyover. Ne flyover. Irokire 3.8 billion. Kai. Owo ne kuga mita emwe turarehaga kindu 4.6 million. Owo skido centimeter ne giri 46. Aria maragera ho maratura matira menya makirikia nduragega kuhi. Karole mi. Ati maragera makoria iyo mwahituka. Marahiga para. Eo kama ngera to muri wa rugorie. Na siri na don. Acio no mangera miruguritie. Haiya. 830. Ina no aracokiria araria. 100 meters ndio natike haro gutengera. 830 meters. Ona 100 meters uria amasho tushukaga. 100 meters uguo kiharo. 100 meters. 100 ingi. Uguo thi wongereire 100 ingi inyanya. Kilomita thondekagwo ni 1000. Nikuba. Uguo turatiga. Ndokinya kurubu. Tage murana nenda kuhestia. Fayo baigoro. Ajoke ori ke aranyia. Ni kuti ndoke igura maundu maigi. Ndotume mawaziri yaku. Asa no nginya ngirathie. Itithata ni nyingi. No ibe kaundu enda kuga. Na icoka ru arakiaria. Ekundukagira muoni akiaria. Na ne atutetera ta Kenya. Akaiga atia. Aturia ni mararirie na mwene AI. I have talked with the owner of AI and ChatGPT. No honeymoon we menya tugathi nawe. Ni araririe na the owner wa AI na wa ChatGPT. Ndaramenyaga wega. Igugumere man. Neguo amera Kenya. Kai. Izio na izio hotheria bere biu. AI. Kai kefio. Nigio na bemwe bururi thingima. Ate o mundu guku bururi o mundu every person ahuthagira mathaa mana na ndagika 30 internet. Ngithira AI. Nacho roko gachere hiyo. Riu arera ChatGPT atiriri. Tío ya llora, tío ya moya po. Ndio. Tío ya marikacha. Akireo kinyara turira maribu.
huyu aramera atiriri handu andu akwa makorwo nio namba ĩmwe mahei wĩra Ngai aramera rĩu nĩ harĩa karũrĩmĩ-inĩ aramera naomba mpatie watu yangu gasi. Ameongea na nani? Nimeongea na the owner of AI and ChatGPT. However you got it. ChatGPT. Rĩu mwatu agamenya twandĩkĩtwo nĩ AI. Kidonire kama monyoro makitazi na kidiki. Maundu mamaira maria turaheo. Monyoro makitazi na kidiki. Manaro wa gudi macoka magaruta wira wa ofici ĩmwe. Ndithi wathi. AI ni yao. AI twathoma X ni to ni ya muthuri umutongu Elon Musk. AI ni yao. Rauga atiriri, artificial intelligence AI is a broad field of technology meaning no single person or company owns it. Ararire karahorire don. Ararire na Google Assistant. Yao. Anya mukara gaka iPhone ugetaga Siri. Siri. Ararire na Siri. Oi Ngai wako. Owe niguo bururi uria gariura. Riu na ngioka ri ngukite na mahua. Ni ngoretwo ngihoya ngitwo ndonire munene witu Kenywa Kenywa wairatu ndakoretwo akigua wega ne ritho ndio niki akita ritho ni muibu na ndira muhoera riri ngithi kurikia kona ni riri Buduri murata ru de confused which is not only akita video Guys sorry Ndaraigua wega Kimuigwire news-ini na mora kana already na muigwa neraigire wega ni Ngai ma I've been praying for that one keri oroha amegunda nuo no ria mundu tumakitie ni Junet arenda atia arauga ni arakena ni arari na AI arauga ni arakena muno hindi ria uparanya agacagurwo running mate wow wow rio karugama wa munene wa bururi deep ekidiki dioi haya matira mwenda urisina matimubangite kiria 2027 na maino ni bururi ithundo gwa kwina marari na guku kwanyu karau makingengana na kiu haya naigua nake Junet rauga ni mukenu ndarigwa atiri arakena tondu hihi uparanya ndakarehe kurai niki nake kidikieka ndiamenya ndikana gukirakirite muno wa munyoro ni ari ya mucere wa nyama inake kidiki tokoro ndarari muno mutiaragi nake